Il-Prim Ministru Robert Abela kera il-villa tiegħu fi Żejtun lir-Russi li rridu jixtru passaport Malti u dan għamlu mingħajr ma verifika jekk dawn humiex verament qed jgħixu hemmhekk. Sabiex persuna tkun tista' takwista passaport Malti trid tippreżenta provi li għandha rabta ġenwina mal-pajjiż, inkluż li verament tgħix f'residenza f'pajjiżna. Madankollu jidher li Abela kera daru lil dawn il-persuni mingħajr ma verifika jekk humiex verament qed joqogħdu fir-residenza mikrija lilhom. Din l-istorja pubblikata fis-Sunday Times tajt li Abela prova jiġġustifika din il-kirja billi qal li saret qabel ma kien Prim Ministru. Imma mbagħad mistoqsi meta ntemmet il-kirja, Robert Abela qal li ma jiftakarx. U mistoqsi jekk dawn ir-Russi qatt verament kienux rifsu l-adba ta' din id-dar, anke hawn Abela stqar li m'għandux idea. Prime Minister, have you ever rented out your Zaytun villa to Russian passport buyers? Iva. Din l-istess villa li l-Prim Ministru preżenti xtara f'żona ODZ fiż-Żejtun wara li ħarġu l-permessi neċessarji, għalkemm Abela daħħal eluf kbar mill-kirja lil dawn ir-Russi, din il-villa tidher li ma hijiex tintuża, b'sinjali ċari ta' abbandun li jindikaw li ħadd ma għex fiha fl-aħħar snin.